irrigation system eji ekakora omwaka gw'2017 erukora ministry y'amaizi n'obuhangwa bw'ensi kandi bija bagihunduza omwaka ogu mu kwezi kwa kana obwa hati abahingi 31 omu kyaro kya Ruhimbo Isingiro Town Council bahereze kugiganirwa. At the moment ni serving abantu 31 kandi akazi 15 mbento atuje kugirambura turebe tujanjure district kugira ngo twaiza tuji handing over ninga tujicommissioning tujikwase bana bakumbaye twichereza nangu abatina mataka tuhinga mu ntoke zitu then tuchere ekitoke kikureje then na noteke muno runyanya na rukureje urwiyemo Godwin Mwesije omuhingi nagira ngo encourage no kutatapu omurtoche ningo musiri rero mbwire bumushano kafuhira ecyari kugira ngo takishangire mbuzo bwona ngena nimfuhira buri mutumba kusanga ngo mutumba yanje yabonera abo kuba nabantu afuhirire buri mutumba nkagira ngo nkomore ngene ninsucheza nkakawotering kani tukakubasa konkora upira ni rusuchera ryo mutumba gutoba usanga buri mutumba ninguteka hedomara ya mizi kandi ereserentu kayamano mu bantu nibaho bujuzi nibagamba ngo nibasevinga sente umbwire bw'umushana nibasharure ibintu bingi mbone project ejeri yonerete ntunguka yamani munonga ya mizo musana niganyamba bwensonga urutoke rwanje bwiro bwingi nduba rwomerwa guri omusana nka kugateka ho twasuka nsanga urutoke rwanje rubonire njya warure no kurukusha rubonire turwine songa Mito mukurambura project eji batakagikwasize district cyashangwa ngo imwe hatanke ziri kubika amizi ga irrigation eji ekeja yayatka nuko chairman wa district kubaragira kugura ndijo bakagitaho batakagikwasize district n'abataka nore ko amizi ga kuheza kuzamu ati egarikegera ki egumane hango mu rubaju ati kibanje masango haguru mutano guceka anytime yitkana koraka also yes ntincho je kizu so engineer Ndrusu Nwamani.